Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Hindi totoo yan. Asa ka lab. Hello! Hello, Jota. Hello, kumusta na tanan? Nakikinawa pa ba? Di ba? Nakikinawa pa ba? Mentras buhi, kaon na. Kaon sa mo, kaon. Mentras buhi pa. Correct. Ano siya kinabuhi? Siyempre, good morning! Mayong bungkag! Mayong buntag, bonjour ka, maupay na aga. Assalamualaikum kanyo katan. Siyempre, ako minanghal, akong love nga eskwelahan. Siyempre, mabungay and God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Holy guest, stand by. Di ba, wow. Yan ang marinero. Wow. 42 days na lang, 42 dias na lang. PASKO na. Bird machine. Siyempre, wow. Balik ba? Hello to Ma'am Venus Dalman. Sa'yo to kayo. Hello to Ma'am Venus. Hello, siyempre, good morning, Maing Buntag. Maing Buntag. Sesame family po sa all the teaching and teaching personnel of GSMST. Wow. Siyempre, sa itong mga pinalangga o buutan ng mga estudyante, mga tinahuron ng mga estudyante, mga disiplinado ng estudyante dari sa GSMST. Buenos dias. Once again po, good morning. Happy lang dyan. Smile lang dyan. Siyempre, sa mga tao o among mga soke nga mga maayong tao nga among mga soke diri sa Marino News FM sa Zamboanga City and Zamboanga Peninsula. Happy morning, smile lang. Muna yun nga, mentras buhi pa, kaon. Kaon, mentras buhi pa. Samtang may panlasa pa ang mga dila, kaon, tagainom. Mentras buhi pa, lakaw-lakaw. Intahan mo. Para ma-feel ninyo nga naapay makita ninyo. Kaysa maglakaw-lakaw mo, nga patay na mo, wala na makita ninyo. Ayoko! Siyempre ko naman itong mga sokin. Wala binasa kong FB friends sa Luzon, Visayas, o Mindanao. Wow, ingon si Robs, diba? Wow, si Connie Doblado. Good morning, si Robs Candido. Balik ko na po, sir. Siya tagbalik sa barcode. Sure. Viva daw, viva. GSM is ingon si Robs Candido. And watching from Bacolod City, si Ryan Aday. Wow, salamat. Si Nayar. Gibali lang niya, Nayar, Ryan. Diba na kinabuhi, Siyempre, good morning once again po ko naman itong mga suke, mga karinderya, mga tricycle drivers, mga kuliglig, kabal-lampal, mga happy morning, karatonan, mga bawang ko bayot. Siyempre, good morning, Mr. Roderick, ako nang anuhon kay para happy talaga bunong sa. Hello, good morning, sir. Mr. Roderick, good morning, sir. Atong OIC College President. Siyempre, siya po ang Vice President Course
Student Affairs and Service. Good morning, sir. Ingat lang, God bless you always. Og diya sa, sa XYZ. Good up, diya sa Sambud. Happy morning kanatong tanan. Lame kayo. Lame jo kayo. Bisag wala pa may katilaw. Lame jo kayo. Di ba? Oh. Ikaw na ibala, sir, ha? Sir Trio. Mother Gloria, good morning, wala. Siyempre, good morning. Good morning. Oh, good morning, Mr. Rigas. Ito, good morning, wala. Lami po na mong kaon gabi eh. Oh, ni Kuya Regan Sitoy. Ang atong head sa Admission and Scholarship Office. Diba, oh? Lami dyan mong kaon. Diba, oh? Among sinugbang isla. Oh, lami kayo. Samaral. Oh, diba, oh. What? Oh, Samaral. Oh. Ang nagkuha to, Samal. Ay, feeling. Di ba lami, no? Samaral, no? Oh. Kana Samaral. Pugot. Ano siya, oh. Isa pa, kanang mga kwan. Na di ko pwede ka ng tulingan kaya akong allergy in town. Ginoo ko. Mas okay ang yellow pin. Di ba na siya, oh. Ang tawag ko sa, makatawag ko ng isa kay yellow pin daw. Yang iko, gray lagi ang color. Gray lagi ang color. Easy. Nari sa gamay pagka-yellow di ay. Huwag mo kami nga nakurubin god. Garap mo kamukhaon naman ko dito god. Di daw kinabuha. Og siyempre ang assistant ni Kuya Regan. That's sa Isolate Mission and Scholarship. Good morning. Roman Icago, good morning. Og siyempre si Ab sa Tiola. Wow, anak ni Dr. Dawisa Sali. Good morning. Happy morning lang. O, di ba? Miss Marife Villafranca, good morning, Ma'am Peng. Di ba, oh? Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Oh, good morning. Good morning, Ma'am Peng. Oh, yung assistant si Wilson Benetes. What's up? Jude Cole, good morning. Good morning, Sir Jones Lariaga. Good morning, sir. Og siyempre, Dr. Rachel Lariaga. Ang atong Vice President for Academic Affairs. Wow, good morning. Og sabi, good morning, Dr. Alvarez. Good morning. Ang atong Vice President for Admission and Finance. Good morning. Napaos ang bayot. Nasa correct. Di ba? Amot mo napaos mo kung wala mo ko mag-shoot sa barcode gabi. Uy, napaos. Ay, napaos ko kay nakatulon ko balibo. Napaos ko katulon ko balibo. No, Sigurado ba kayo? Oo. Kay kaong kong balot, katong balot nga kinakuan ba, di ba? Na piso, lami na piso, na balibo, na samat ko, correct. Oh. Magkadaot ng balibo. Sigurado ba kayo? Korigan, na ito'y balibo, nakaon na ito gabi. Hindi totoo yan. Ay, feeling. Oh, makadaot na siya. Papaus ko, makadaot na siya ang kuan, oh. Paslak, ibot. Uy, makadaot yun daw na. Bantay-bantay lang yun mo, oh. Oh, maunay makaguba. Makadaot yun na, makaguba, oh, diba? Kanang imong isulod, nya imong napuntang tangon, isulod, tangon, paspasan yun, sulod, sulod, paspasan nimo, Ginoo ko. Mga yun ay makaguba sa inyong charger. Ay, feeling. Tagklaro ka. Lai magagunaw-una god. Ikaw, magklaro na ganito. Tapoy naman ako. Damo na ko stress to. Ay, hello, good morning. Ato mga suki na sa mag-guys. Sa market, good morning. Salamat guys. Salamat sa tukod. Dito ko sa bagsakan. Nagpalit sa kong butong. Kaya nga kumpara akong UTI, akong uric. Kilo ko malimpyo ni. Wow! Og salamat, Lord. Oh, with all my prayer. Na-pray po ko eh. Nag-pray po ko eh. Kaya mag-pray po ko eh. Nag-big. Sala ko mag-pray po ko. Kaya gano'n ko. Kaya akong tiyan na puno red horse ba? Puro uric acid ka. Baka magpa CT scan ko no akong tinay ang tinay ba ang butang red horse ang big light emperador.
Agiana sa akong hugaw ko ana. Pundador. Hello, good morning, may buntag. O, siyempre, ang atong diya sa ako, Ma'am Jordan Gonzales, happy morning. O, diba, Dr. Raymond Lisamdi, happy morning. Ate Jill Barcos, good morning. Ali Gakang, Ryan Gagnos, Gakang, diyan sa gusto, good morning. Masiling, anak, anong kusog na minaw na to sa Marinos FM, diyan sa Rihondo. Hello, good morning. O, diba, labi na diyan sa may Mampang, mga tanog nun, yes. Family, happy morning ka na itong tanan. O, siyempre, good morning, mga tuloy ko na baling family. Good morning, Auntie Marcel Baling, Tayo James Ignacio, good morning. Labi na ni Chris Ganda, diya sa home for the orderly sa Disable. Happy morning ka na ito, tingat, alam mo. O, siyempre itong mga soke, o, diba? Atong mga suway nila, Chris Ganda, o, Chrissy. Si Chrissy, diya, nga sa waray-waray. Happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat ng Diyos. Oh, wow. Di pa, napadyo, ulat-ulat lang muna pa, oh. Oh, napadiri, oh. Oh, natanawa, oh, di ba, oh. Hoy, dili tanang sakit. Oh, dili tanang sakit makita sa gugma. Oh, di ba, tinuod na, ha? Sigurado ba kayo? Oh, dili tanang sakit makita sa gugma. Usay manggod. Oh, uy, katong paami, katong drama ni Sabin, drama ni. Oh, drama katong. Pili ako katong siya, katong kanang. Dili tanang sakit nga makita sa gugma. Usahay manggod. Sakit sa akong mata. Agay! Kay wa na'y sulod ang akong pitaka. Oh, siyempre, good morning, may buntag. Siyempre, ako itong una-una, kapinangga. Ay, salamat yun, nagpadala dito always. Sa'yo kay ni Mata, si Mami Arjen. Oh, salamat to kay. Salamat to dyan, Mami Arjen. Sa Skybox Coffee, salamat to ipadala ni Robin Caron nga, Coffee Americano. Matcha, my favorite po. O, diba? Matcha, diba? Salamat kay Mami Arjen. Diba? Correct, salamat to kayo. O, diba? Yan sa Skybox Coffee and sa Malas Batchoy. Si Auntie Chanel Prado. Good morning, happy morning lang. Medyo si Mamang, o si mga bising pinapapadsyon sa Malas Batchoy na sa Upper Julian. O, diba? Lami so kayo, napadala. So, kung masuroy mo dito sa Abdulan dito mo sa Skybox Coffee, lami so kayo. Hello, good morning, may buntag. Oh, may buntag. Wow, Ate Bit Final Family, good morning. Diyan sa Dakong Village Homes, so, diba? Oh, siyempre, Bismarck Flores, Alviar, happy morning. Diyan sa Dakong Village Homes, sa Sabib sa Ricodo. Ate Bit Final sa Ayala, happy morning. Wow, Mami, tell this ito, mga Sitoy's family. Diyan sa Barangay Kawit, si Andres Ashin. Wow, mga ulitaw na. O, siyempre, good morning. Oh, ang din. Wow. Oh, si akong friend, si Marnet Apit. O, diba, si Ma'am Marnet Apit, good morning. O, Dr. Karinyan Chong, good morning. Dr. Bingel, wow, good morning. Captain Lorente, happy morning ka natong tanan. Wow, Sir Salon, happy morning, kumpare Kaloy, happy morning ka natong tangat lang. O, siyempre, Sir Eric, good morning, sir. O, ang atong head sa finance office, yung mga anak na si James, si Mardy, wow, si Ma'am Jeng, si Angel, happy morning. Ma'am Irma Pamplona, itong cashier. Si Marcy, o si Beth, o. Ma'am Emma Santos, itong HR, Mukbuk Makmakmis, happy morning ka na itong tanan. O si Atel Brujas, Base Shanghai, Supply Office, Sir Masagas, Ma'am Norma Villanueva, good morning. O siyempre, Sir Raymond, Sir Alvirar, o Sir Kim, sa Supply Office, wow, good morning ka na itong tanan, ingat lang. O siyempre, good morning, may buntag. O ako greet na ako mga kauban sa P Department. Wow, si among head, diba? Among program advisor sa PE. Wow, si Dr. Melusyok. Among head, si Sports and Social Cultural, Dr. Enta Capasio, si Mahaso, Dr. Dan Ramirez, Sir El Gula, Mampia Luna, Anthony Gregorio, o diba kami lang. O, and yours truly, o diba? Happy lang dun, o. Mami Dalapo, Delvin Apa, o diba? Wow, Madam Chong,
Makoy, diya sa canteen number 1. Si Auntie Linlin Rosales, diya sa Gloria's Canteen. Happy morning ka na itong taningat lang. Ma'am LB Abisana, good morning, good morning. Wow, di ba, si Lando, nadyo ko'y nakitaan sa Lando. Nadyo ko'y nakitaan sa Lando. Di ba? Nakitaan sa KCC, nakitaan daw niya. Ang Sanina daw. Nakita niya ang Sanina. Sanina, attractive kayong Sanina. Sigurado ba yan? Ang nagsuot ba? Wow, attractive ba Sanina? Niyang naong destructive. Di, napo na siya, no? Kanang, mahal kayo ka og palit sa imong sinina. Di ba? O mahal kayo imong, ang sinina ba imong ipalit, mahal kayo. Mubarato lang to tanahon sila kung pagsuot na nimo. so it means what na kay angay di ay. Ay, kulirit. Ano sa kinabuya daw. Grabe yung gali mo ba? Pamangkot na sa imo. Gipangutana, Gipangutana ko nila ba? Hoy, Sir Lando, unsa ng USB? USB, unod, sagol, bukog. Lalaga, manang unsa man ang kuha mo diya? Unsa inyong sudan, USB? Unod, sagol, bukog. Di ba, Ay, dili ka lang USB. Kanang USB. Mauni siya sunod sa USA. Di ba? USA, USB, USC, USD, US. Hindi ka daw kung... Pagklaro ka. Basta na kung ipang text nila. Garap po mo. Payong estudyante lang. Payong estudyante lang ha. Kung may sala ka sa imong nanay. Ay kadlok. Unahin ni mong nanay. Unahin ni mong nanay. Kadlok. Unahin ni mong nanay. Imong nanay nga. Nay, pagod na ako, nanay. Huwag niyo akong pagalitan. Sabay ko ang bagat damit sa basigaw. Unsam ng klaseng bata ako. Sige, lalayas na ako. Ay, feeling good. You are not allowed! Napadiri, mga karapatan ng kabataan, di ba? So, bawat kabataan, may karapatan. Karapatang gumala. Umuwi anytime. Makipag-date sa syuta. Pag magalit yung parents mo, sabihin mo, sa bahay na to, ako ang batas. Sabay tagpo, sigaw. Joke lang! Ay, feeling Aray, kulirin. Pagklaro ka. Hello! Siyempre. Good morning, may buntag. Atong masoy, di ba? Labas sa ilong sa Dalis News, ha? Di ba sa Kabon? Ano ba siya sa morning lang? Siyempre, good morning. May buntag. Infinity Salon and Barbershop. Ganyan, bitay doon ang radyo diya. Good morning. Ingat lang. Na si John, Teddy, si Ronald, Jimar, si Uncle Modi, si Uncle Richie, si Ate Angel. Wow, di ba? Okay nga makuyog diya sa Infinity Salon Barbershop. Gabi tayo dyan ang radyo diya, di ba? Siyempre, good morning, Auntie Annabel Pipanco. Uncle Pipanco, good morning ko na sa Sambo. Happy morning. Mamili sa Lapina, good morning, Sir Marjay. Ma'am Jen, happy morning lang. Okay, lapin na, good morning. Yes, sa Princess on Fast Food. Kay Dako ka ng soundbox diya. Good morning. Wow, si Ate Faith. Wow. Si Renren, si Henry, si Fatima, siyempre, si Marvin, si Master Chopper, si Ronel. Wow, diya sa Friends Lechon Fast Food. Tilawig, go na! Di ba, siyempre, good morning, may buntog. Natumasoy sa Lamitan City, labis sa Clara, no? Si Chris,
Si Krisha Palumpon, si Andres Palumpon, og syempre good morning. Beautiful Hana diya sa Santa Clara, Lamitan City. Happy morning kanatong og syempre good morning. Sabay Balono sa Isabela City, Lamitan. Happy, Isabela City, Lamitan. Isabela City. Sabay Balono, aray, joke lang na sa Facebook Gulayan. Good morning. Kuya Roy Malayon and your family. Happy morning lang, Diyos. Si Limboy at Titing Paisal. Si mga Tarusa family. Labi na sa kong LDR. Si Earl Dominic Tarusa. I love you, baby. Diba? Kutsawan, si baby. Diba? Napo diri, nagyaw-yaw diri, Pag practice pumudaan og lip sync, before mo mag-TikTok. Mura kag kagwa nga bagot-bot. Feeling good. Hindi ko ni mabato lang ga. Igara ka na, igo ko ani, ha? Igara ko. Feeling good. Very much! Ay, ginawa ka Tomas. Okay, wow. Happy to sila sa Camp Abindan. Happy morning lang. Happy morning, Captain Guids. Diya sa finance sa Malagutay. Majong buntag, sir. And mga moms, diya, happy morning lang. Oy, siyempre sa Naval Command, happy morning. Wow, Albert Lampas, Edmond Lampas, wow. Mga kaila diya. Di ba? Ingat daw si CEO, katong katong gwapo, sayang dako. Kulit. Magnilaki na, tako dyan, makita gwapo. Kulit, ako, bawin, si Ginoo ko. May bayot ya. Wala bayot dito. Wala dito. Tamay takam sa problema ko. Siyempre, good morning, may butag. Diya sa, may Nunez, no? Nunez, no? Sa Loves Kainan, no? Good morning, may buntag. Ingat lang, joke ko rin. Si Yeng Ventura, kunukota na morning. Ako kuan, nasa akong, live ang ko. Sa Coca-Cola, Coca-Cola Bottling Philippines, naminaw sila karon. Happy morning, si Abing Climar, diba? Happy morning na yung correct, Si Ate Adelaida Molina, diya sa Luyan, happy morning lang. Correct, happy morning ka na itong sanayat lang. Siyempre, good morning, may buntag. Diba, Sir Paul and Mom, Isara Castro, and siyempre, diya sa ZNG Tuling by Castro, happy morning. Check. Diba? Kamala po kayo si Chico and your family, happy morning. Yang mistisang asawa. Ato masok sa Olutanga, sa Singay. Happy morning lang, John. Wow, si Dencio, si Papachino, Bebechino, diba? Si John Malin sa Bagondol, si Jake, wow. Kalongan sa Kati, ang tinulpa diya sa ZNG Tuling by Castro. Happy morning, kanatong kananing at igat lang, Joe. Pag kanindot man, di ba? Ay, di ba, Napo diri. Basahan ni Sir Landobe, murag pulis ni siya, pulis. Nagiba. What? Bisaya nga pulis ba? Sa ngalan sa balaod, ampo na lang kawatan. Di ba, wow. Nanakuyog ang Tagalog. Hoy, sumuko ka na. Napaligiran ko na ikaw. Marami kami. Aray. Pagklaro ka. Aray na. Napo diri. Oy, Sir Lando. Nadiri, kabalo. Uy, kabalo. Gibnaangan na po ko na nila, Sige, nag-text. Ako lang basahon, di ba? Uy, kabalo kay ko Hay, Ginoo ko. 21 years na ko sa Buanga. Sabi na yun, Chabacano. Sigurado ba kayo? Sabi yun, di ba? Kabalo ko. Ay, kabalo ko, Chabacano na. Di ba? What? Unsaday, kay ang Chabacano, broken Spanish man, di ba? Di Spanish, Espanyol, di ba? Sinina, unsamay Chabacano, Sinina. Okay. Ruben, unsamay Chabacano sa Sinina. Okay. Rupa ba? Wow! Rupa. Tama. Mali. What? Sinina.
Si Nina, ang Espanyol na, Elise. Mag-ilis man jud ka, si Nina, Elise. Di ba? Sapatos, Ben, sapatos. Unsa? Sapatos po, dili. Sapatos po. Mali ka pong gabin. Mali po, ingon sapatos po na dili. Sapatos, ang Espanyol na is sapatusi. Nasa ba sa mga si? Di ba? Sa Bacano, si. Si senyor. Si, mirisi. Carsones. Carsonese. Asawang badlungon. Pospose. Di ba? Bana nga badlungon. Elise. Di ba? Ay, manaygon sa ko ninyo. Manaygon sa ko ninyong tanan, di ba? Inawat panta nga, open akong Gcash. Ben, akong Gcash, Ben, kay baka mukhang sila ba? What? Manaygon sa ko, manaygon. Manaygon Meron sa ko. akong Gcash, 0935-907-1856. Di ba? 2 beses na yan! Tapuin naman ako. Damo na ko stress to. Hoy, dili kay stress. Wala dyan kay kwarta. Tama itakam sa problema ko. Inay kag connection ang internet ro. Nambot ng sikuan ba? Tama. Correct. Manaygon sa ta. Baka tagaan, tas tag-iya sa Infinity, di ba? Infinity, yung salon barbershop. Manaygon ta, si Angel Tiloring. Diyan sa kano, di ba? Wala ko na ulaw nga kamo na minaw sa akong pagpanaygon. Hey! Cincuenta times 30, 50 times 30, 50 times 30, 50 times 30. Wala ko na ulaw nga kamo na minaw sa akong pagpanaygon. Yeah. Cincuenta times 30, 50 times 30, 50 times 30, 50 times 30. Kwenta ha ang 50 times 30 kay ako ng dawaton. Yeah, it's so big. Yeah, girl. Yeah, it's so big. Yeah, girl. 50 times 30, 50 times 30, 50 times 30, 50 times 30. Kwenta ha ang 50 times 30 kay ako ng dawaton. Yeah. Oh, yes! Merry Christmas sa tanan! Di ba? Wow, di ba? 50 times 30, 50 times 30. Meron ka 10,000! Sino ko mabuhan ko ba yun?
O, di ba na po diri ang saat nga but ang saat nga but ang tagbig nga ang tag 20 piso bugas wala jud ni sulpot ang daat gibut. Ay! Hello, good morning, may punta. Good morning, Umar. Good morning, Ma'am Dalian. Mother Esther, Joday, good morning, Roxanne. Bisang Day, Tabit Marila, good morning. Wow, good morning, siyempre itong mga nga drivers. Wow, good morning, Merry Christmas. Jori Balome, di Sebastian. Si Dondo, si Jula. Wow, si Albiar. Happy morning, Stephen. Si Ben, happy morning, Kanatonan. Everybody, Ma'am Ligaya. Si Derbin, si Kim. Wow, si Mimi, si Gabi, happy morning, Kanatonan. Sir Alvin Tisay, Ma'am Kia Pinheiro, Kamar Abdul Rajak, happy morning ka na ito taning at Dr. Koy Maturan, Dr. Dave Ornado, happy morning ka na ito tanan. O, sige. Wow! Sige na, kay Tuesday ka ron. O, di ba? Tuesday, o, di ba? O, basta happy lang dyan. Don't be sad. Bago, it's bad to be sad. Be happy lang. Kay happy ta mo abot ang ibigay mo no ang ating Christmas bonus. Siyempre, ang Christmas bonus, one day lang, pagkaugma, hanaw na. O, di ba? Ala, enjoy lang. Enjoy. May nakalimutan ba ta? Wala di. Ito mga soke, o, di ba? Siyempre, ako mga anak, musyagit na, kay mag-pray na ta, ang giandam niyang kuluben. Samtang gahigop ang kuluben o kape. O, diba? Kape Amerikano, gikan sa Starbucks coffee, gahigop si Ruben. Kung ako po gahigop sa akong matcha, hala, pagkalamit ko, samtang kamuda, naminaw. O, diba? Oy, wow. Share by ko Diyos, sagit no. Regine. 106.7 Marino News FM. Sisi na. Hoy! Mabugawan kala ko naman batasan. Mapya mga Binoy. Okay, natin sa mga GSMC po from the Office of the College President, OIC, wow. To all the students and the faculty and staff. So natay campus-wide fumigation, di ba? So on November 13, 2024, Wednesday, so tomorrow po at 2 p.m. So all students and personnel are required to vacate the school premises by 2 p.m. Promptly, 2 p.m. Jud. So no one should remain on campus after this time to allow for safe and efficient completion of the fumigation procedure. Wow. For strict compliance, OIC College President, Mr. Roderick De Trio. Thank you. So tomorrow, 13. So before or 2 p.m., let's vacate. Diba? Vacate na. So kung gusto mo, karon na, pwede mo mag-vacate na. Huwag absent mo, pwede mo. Joke lang. Joke lang. Baka gusto lang sila ba? Di ba? Ito makanugod. Di ba? Okay. Hoy ka mo mga kuha na, advance lang niya. Advance na lang niya. Ito mga pangit o batasan ba? Ayaw nung mo pagkuhan sa New Year, ha? Ayaw nung pag New Year's resolution na. Itong mga pangit o batasan. Kaya mo lang magyapon. Advance lang. Ingana, dyan ko ka-advance. Di ba? Di ba? Advance na dyan ko, di ba? Akong kuhan, madawat na ako akong bonus, pero sa mga pulong lang, pero ang kwarta wala na jud. Ay, di ba nasa
Dili na jud Ginoo ko mabuang ko ba itong nagganog. Siyempre, Webes ko ro. Webes Martes naman. Muna ganahan man ko dali mauman ang adlaw. Pagkan Martes pa di ay ko. Tama. Kay sa 14 ang among culminating pat fit culminating ang 14 and 15. Siyempre, Cheers, yan lang atong kapalaran karong adlaw. Moments later. Katawa man kami og huybes, so ginadali. Dali ang tiguang, dali. Uy, inay na sabi na mag-try na kog live sa kung kuan akong horoscope. Di ba para? Tanaw na to kung kuan ba niya ako mga friends sa Facebook. Uy, salamat ko bisag salamat ko sa gamay lang, no? Salamat ako sa akong Lando Bisaya ko. Okay na nag 1.5 thousand ang akong mga followers na. Salamat. Ilad pud mo, no? Wala, joke lang. Ano ng mga kuano, di ba? I-try sana ko, akong mag-live ko sa akong kuano. I-try na. Wala sa mo, yung garapod mo, di ba? Tarong sana ko akong kuano, di ba? Wala sa mo kayo ako pang i-arrange sa kuano. Nagdali mo. Klaro ka. Wala lang. Magtarong sa ko sa akong kuano, di ba? Live na live. Correct. Correct. Diba? Okay na. Okay na, Ben. Correct. Okay na kayo muna. Napoy lights, man. Napoy akong ano. Oy, di ba? Garo. Nag-live na live ko sa akong for the first time sa akong horoscope, di ba na landing? Hello, ano inyong mga kapalaran? Di ba? Wow. Pasensya na sa akong ano, kaya napunin niya sa kuto. Di ba? Ako may kuto. Susok mo ni Brad Jones. Uy, gano'n. Uy, gano'n, Aris, no? Gano'n, Aris, you're like a match waiting to be lighted. Gano'n, Aris, no? Gino'n ko. Mura ka na kayo mga explosive fracture kanong adlaw is like to cause some tension kanong adlaw. So na kayo mga tension karon because na-encourage to break free from previous habit ni mo karon, Aris. Bantay-bantay na ka. Sa imong gugma karon, Aris, no? Dahil kanong Aris, no? Medyo na kayo nagita kag stable karon, stability seeking karon. For the second half ko karon, wealth and value system karon. Ngay magdala ko bringing themes karong adlaw, no, di ba? Sa imong Aris ko, sa imong emotional stability og to your attention karon sa imong gugma. Sa imong karagdaban nimo karon, wow. Sa imong karagdaban nimo karon, Aris, no? Hay, Ginoo ko karon, Aris. Ay, ganun ka lang imong revolutionary karon daw Ginoo ko, Aris. Wala man na encourage mo excellent workplace interaction karon. So nay mga interaction karon sa imong workplace karon adlaway na panta whatever project nga imong undertake karon from a technical to creative endeavors. So make sure lang nga imong execute karon the utmost dedication and a detail oriented vision. Mao na pinakanindot, Aris. Para sa imong panglawas imo karon, Aris, no? Uy, Aris, medyo na kay gamiton nimo kani mong charm karon, Aris. Charm. Charm. Og sabi imong kalma. Wow, ginugudig pwede ko mo laki lagi. Dili to pwede, Aris, ha? So calm lang. And set up and take notice lang. So you are in good physical lang do karong adlaw. You are in good physical and emotional shape karon, Aris. So karong sa mga tiyo karon in a ball of abundance for you karon this season of abundance for you. Boy, abundance. Sa diba na kinabuhi? Wala sa imong financial ka no, Aris. Sa imong financial ka no, Aris, no? Bati ko, Aris, already ka sa imong financial boss ka no, Aris, no? So, medyo maka-earn kang income ka ron in your second house. You can earn income and money ka ron. So, nag-enter ko the best situation sa imong sign. Wow, bongga. So, walay problema sa imong financial ka ron, Aris. Good luck. Pwede mo hulam, Aris. Kutsawan, di ba na si Aris, no? Happy lang. Uy, Taurus. Hoy, Taurus, nagmanga ka ano, talaon ni mo mga areas ka, Taurus. So, kaya na mga kausaban ka ron, changes are required ka ron, Taurus. So, na yung mga modification ka ron, mag-allow ni mo to align with your goals ka ron in a way more than line with your worth and identity.
Patay ka. Sa imong gugma karon, Taurus, no? Na yung mga promising day. So this will be a promising day ni mo kan alawa Taurus. Because you will have a plenty of time to appreciate. Kaya mo yung i-appreciate ka doon ang imong partner's company. Di ba? Wow, bungga. So kung mabungga man si Taurus, sa imong karon naman mo karon Taurus, no? Kung naaka sa imong professional front karon, it is time for you to be diligent, patient, o siyempre magpagkatotoo, truthful in order to cope up with the work pressure. So pressure magani ka. So patient lang, diligent lang. Diligent. Ay Ginoo ko, di kasabot ang Taurus o bag-or kay man tao diligent. Oh no. Hoy Ginoo ko, namatay na mga tanong kay walay diligent. Wala mabuang ko ba yun sa kinabuhi mo. Panasa imo nga panglawas imo karon Taurus. So you will be in a pleasant and tranquil state karon of mind nimo karon Taurus. Pantay ha. So look for ways lang to do this stress, such as hobby and reading or doing something really enjoy. Para wala problema ang imong panglawas. So get rid lang of mental barriers karon nga medyo that have been holding you back and get out there. So you have to get out, Taurus, get out. Ano sa kinabuo? Para sa imong financial karon Taurus, para ma-achieve nimo imong financial success karon, kinahanglan ka mo imo to kag mga lakang. You have to put in some serious effort karon. Dapat imong ibutang si mo na keep in mind na jud that you are only one who can ensure your success. Ikaw na jud ang maano na Taurus para walay problema. Gemini. Oy, Gemini, karon ang mga astral karon Gemini. Nag-urge ka nimo to clarify your place in the group karon Gemini. So when you are part of the group karon, you have a lot of power. So kaning power karon may mag-wielded nimo for most effectively through effortless conversations lang. Wow. So you can't always be successful, but the positions of the kanon sa mga asal karon will have a positive impact nimo kanong adlaw. Wow, kasi mo gumakaron Gemini. To this aspect Gemini na mga special connection kanon, whether through business or personal contact lang jud Gemini. So may turn out to be more than you expected lang. So wow. So if you have been wondering kung Gemini, if you ever meet someone kanon, who's them to share sa imong mga beliefs, pagpugtuo, mga ideas, look no further lang. Wow, bungga na sa para sa imong kalagdaban nimo karon, Gemini, ang imong kanang self-assurance karon is high karong adlaw. So kanang paghimo nimo making interactions karon with others is a little easier than usual. Wow, bungga man si Gemini. So this is an excellent time nimo to make phone calls and reconnect with people lang you haven't spoken with a long time. Para sa imong panglawas nimo karon Gemini. Most of the time Gemini, you take the road less travel kon Gemini. Kinahanglan ka your independent character karon is more dependent on yourself than on others. So okay lang. So contain lang sa drink water, exercise, yoga, and meditation lang para walay problema. Para sa imong pinansa karon Gemini, ay critical karon Gemini, medyo dili maayo imo. Badaw dahil ang imong palalo karon niya at pantang na mga problema sa investment karon. Avoid lang jud sa mga pagpalit o mga dili importante mga butang para tight budget lang Gemini para walay problema. Di ba? Novalen Fernando, he is watching on Ano yung mabuang ko, di ba? Hoy, Cancer! Today could be a good day ni mo karon to do, not karon to showcase sa imong skills karon in the professional atmosphere, di ba? So people will be impressed by your personality and you may even be offered a new job or an intriguing business proposition as a result. Wow, bungga! Sa imong gugma karon Cancer, in terms sa imong love life karon, na yung mga current astrological karon nga nag-arrange could make a date so really fascinating karon. So you're able to go on a date this evening, so that you anticipate to be a lovely occasion which you and your partner will get along in the house of fire. Wow, bongga! So walay problema kung magkaroon Cancer. Sa imong karagdaman nimo karon, like confusion good kanang ano sa man ko ni jacket shot ay conform lang ko.
baka kuan ni siya kinabuhi na confusion, mo wonder ka, man it could be motivating you right now. But diba, so when it comes, diba, whenever it comes to chasing one's aspiration karon, take a leap into the unknown. Mana kay open is sari karon cancer karon. So your coworkers karon on the other will most likely struggle to keep up with you and your excessive amount of energy. Sa imong panglawas nimo karon, give yourself more time is one of the most effective strategy. Haman strategy how to enhance imong health. So allow yourself time in between tasks and to regroup and figure out what you want and need to do next. We lose our feeling of purpose as we rush from place to place. And we regret the time we wasted. Diba? So give yourself enough time lang para imong ma-realize karon what truly will influence your food choices and health or cancer. Para sa imong financial karon, you'll be disappointed karon sa mga certain elements karon ha. Bantay lang ka. Kaya you will evaluate the causes of your dissatisfaction and take steps to address them. So as a financial success karon for you today is guaranteed lang. So kanang imong gibuhat karon, your effort will assist you in accomplishing your objectives in making a profit. Wow, bungga. So naman na atong first set sa atong kapalaran karong adlaw diri sa Distrito ng Bisaya. Diba, labi na sa kong Facebook, no? First time sa Lano Bisaya, si Aries, Taurus, Gemini, si Cancer, ang unang set nga mapas mo. Diba, wow, anat kinabuhi. Chains? No, wanna chains tayo ko. Diba, natingala yun sila ko. Ay, ginawa ko, mabuang ko ba yun? Hello, good morning. Si Pretz Lozada Dazal. Shout out po, sir. Si Annabel Magasantos. Good morning, sir. Pa-shout diri sa Mercy Darian School. Wow, diba? Si Connie Doblado. Diya sa late ako magsuon. Denso Doblado. Jane, si Abby, Julian, si Kenneth, si PJ, happy morning lang. Nimpa Dobleson, Junior Dison, happy morning. Janet Salakaday, good morning. Si Ben Padisio, si Janes, Jayit, si Joel, Monsulad, si Malin Noibe, happy morning. Correct ka na siya. Bingo Darby, Dunong Oy, hello, good morning. Si Dave, Brian, Martis Ali, good morning. Diba, happy morning lang. Si Alvin, happy morning. Correct, happy morning. Siyempre, si Nova. Nova. Diyan Nova Biscuit. Yung Nova na ko. Ay, diba, nasa kalito. Diba, asa naman hindi man yung makuhaan. Diba, wow, si Lemuel. Di Nova Fernando Ali. Diba, Fernando Nubihas, good morning, salamat. Si Lemuel Gasita, shout out naman dyan. Wow, happy morning. Diyan sa Tacloban City, Leyte. Wow, si Angel Milano. Good morning, Sir Lando. Diba, Regine, awo. Shout out ko, sir. There is sa Infinity Beauty Salon and Barber Shop. Hello, si Miss Angel. Diba, si baby girl na siya. Diba, correct. Kapit-apit. Ayun ang pag-change ko naman na. Labi na ka ng mga PBA player. Ayun na mo pagkuan. New Year's resolution. What? Kahit kusog ka mo mambubula. Kusog kayo mo liwag-bula. Ayaw po na. Labi na mga jeepney driver. Gano'n ko. Ayaw na mo pag New Year's resolution na. Advance lang ha. Okay, kusog kayo mo biglang liko. Grabe yung galing mo ba? Correct. Labi ng mga siman, ayaw Jud ha. Kay kusog kayo mo. Kusog kayo mo sisid. Jowan, di ba? Hoy, mag-ingat daw. Hoy, kanong adlaw, mga tao. Mga tao, likayi daw mga tao may bigote karon. Bantay. Magbantay-bantay ha. Mag-ingat daw karon sa mga taong may bigote, likayan daw. Kay utangan ka nito at di ka babayaran.
Napod karon ha, bantay-bantay mo ha. Oh, isang mapangas nga lalaki karon ang magtatangka sa iyo. Babae, bantay. Mga babae karon ay ano? Oh, isang mapangas nga lalaki ang magtatangka sa iyo ngayon. Tatangkain kang utangan, kuripot. Oh, kita wala joke lang. Pasko man gud. Mag-igugma gud ta. Okay, ang gugma gud, ang gugma, love, di ba mo, ang gugma, ang love starts with a smile. Oh, smile jud na, una smile. Tinuod mag-smile jud na. Oh, di ba? Nya mutubo na it grows with a kiss. Oh, no. O pag mag-kiss ana, wow, di ba? Ends with di ba? Na pagugma, love starts with a smile. Na, mutubo na grows with a kiss. Wow, kissing na. Then ikaw man, anak, ends with tears. So, muhilak dyan na. O, di ba? Yun lang. O, yun lang. Ano bang gusto mo? Iba talaga iniisip ng ibang mga tao. Pag grows with a kiss, ends with a... pag-ilom daw, oo, diba? Ugali mo talaga, isip, green-minded, Jude. Yun yung kinabuhi, Hello, good morning. Shout out sa mga gwapong barbero daw. Sa Infinity Salon, Beauty Salon, and Barbershop. Hala, si Dreamboy. Wow, si Dreamboy, Hala, Dreamboy. Sa Bisaya pa, mo na sa Sigkatulog. Kay sige ko, di man yung Dreamboy. Kiling. Sigkatulog. Ay, tutulog na, tol. Patay ka, tol. Karabay, ano diyan sa kuan? Ang sarap mo, tol. Karabay, si Dreamboy di si Ronald di ba Dreamboy ni ka. Si John, si Richie, si Teddy, si Uncle Modi, si Marlan, Regine, awu. Siyempre, ang ilang mga customers karon nga napagupit, di ba? Ay magpalabay hinoktok, katang katulgo na, baka mapahak na imong ulo. Ngunit, sinanggado na. Ato nang soke dia o nagbitay dyan ng kuhanda o labi na sa amigos amigas. Sabi mo salamat yung kayo, di ba? Ala, ang Ruben! Ato nang ilamba, ibunan ilabyog o ang mga Muslim Bisaya. Hello, Bernie de la Piña, si Aljon Satol. Happy morning, ala. Syagita ko mga anak. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Oy, nadire. Ingon sila kita ko dire. Si Lando, good morning na ko. Good morning na ko si Mantayon, Sir Lando. What? Good morning na ko Good morning ko sa mga Himantayon, Sir Lando, sa akong kinabuhi, Sir Lando. Mabikugan nung tanang ilang mga simod. Damay ta ko sa problema ko. Ano na po din, Sir Lando? I-shout out ko, Sir Lando. I-shout out ko sa mga bana diya nga dili gustong asawa nga yaw-yawan. Kapag dili magyaw-yaw, oy mga bana daw, padi mo yaw-yawan. Pag minyo mong amang. Tanong pag-gib. Kudyawan. Pag minyo mong amang. Kulirit. Ang siyempre na atong second set sa atong kapalaran karong adlaw. Wow, nasa kinabuhi. Tapoy naman ako. Damo na ko stress to.
kapuyan. Kapuyo na nimo, bantay lang dyan kapuyo ganyan, bantay lang dyan, o, diba? O. Yes! O, diba? O. Na, sige, o. Huwag pa dyan na mabalin ang kuan, ang sweets diha, diha lang dyan na siya. Wala dyan. Grabe yung galing mo ba? Ay, abuang ba yun? Oh, niya, saman. Oh, Pagklaro Hoy, Layo! ka. Daw nagtarong bitaw niya sa ganito. Hoy, Layo! Hoy, Layo, karon, Layo, no? Nakano, Layo, may commit a certain values karon. Nga daw are dear to you, Layo. So, kabalo ka, you've been aware of your place in society as a child, Leo. Yeah, siyempre na kay deep concern about the welfare of others. Wow, bunga, welfare. Mura kag DSWD. Para sa gumagano Leo, no? Karon alaw today's planetary energy karon, energy karon, you are in for a treat karon lawa. So na mga nindot kay great sense of harmony karon in the air. Ngamli mag-allow nimo karon Leo and loved one to have a good time. Wow, bongga. So whether you go out for a dinner or remain and create an atmosphere of perfect intimacy. Oh, just the two of you. Oh, di ba? O, siyempre, tuob ka mo ng luha. Just the three of you. O, di ba? Na, tulong, makabuo. Para sa mong karon na Leo. This is not the moment karon to bend to the energy karon of those around you karon. Pati ba tayo ka Leo, ha? Kaya today, when you will be far more successful if you stand out from the crowd, dapat ipakita ni mo that others you have been special talent to contribute. So be your outlandish lang self, anak ka Leo, dear Leo, para wala para sa mga pamlawas mo karon. So waiting for the right moment karon is sound advice karon Leo, but not when it comes to building healthy habits karon nimo. Bantay jud ka. So you must have 3 meals per day. Ang grabihan ni Leo, tulo ka laki man jud 3 meals. Adi oy, dapat na breakfast, lunch, and dinner. So you must have 3 meals per day karon with nutritious snacks in between. Oh, sa mga kumparan dito Leo, no? Fresh fruit, for example, na sa wap. Mojo ganito Leo ako gani Leo, nag-inom gani ko kuan Leo. Nag-inom gani ko kanang butong ganina sa akong acidic, akong ulcer ba na mojo na Leo. So you must live like a baby, ha? Wow, listen. So you must live like a baby. So magbibiron day ka magkuan kag bottled milk kay baby man. Oh, don't worry Leo kay kutawan ta kag Sirilac. Sirilac Leo. Para sa mo pinasabi na sir. You should sell your stock investment karon because you are like to get a good price kanong adlaw Leo. So this is a favorable day, if you want to sell an ancestral property. So do whatever you feel is right lang. Oh, wow. So trust lang sa imong guts. Kay no guts, no glory, no idea, no entry, walay kape, walay duty. Oh, di ba? Ngano si Leo pa mga ni balik-balik mo sa Virgo naman eh. Hoy, Virgo, in the house of participation of Virgo, in the house of spirituality, Virgo, mga foreign objects, and so on. So, nag-heightening ko sa kinamanalan the need for pleasure through love and affection mo, as well as a sense of kalma lang, calm. Sa imong gumaganon, imong gibate karon your feelings and relationship karon are restricted and depressed karon by sa mga asa karon. Kaya nag-limit na yet sparking Saturn karon. So it might get more difficult for you to form a genuine connection karon with other individuals. Dapat ikaw you have to take the responsibility karon for your own emotional reactions. And siyempre, don't allow the transits wrath to bring you down. So have faith lang in your relationship, in your love you have for your partner. Para sa karon na kay mga demotivated karon dili ka times karon adlaw Virgo ha, but you have the solid logic karon in place sa lugar karon adlaw. So that's
Nothing is better than picking a middle ground karon and working alone as much as wala problema. Di ba? Para sa imong palawas mo karon, it's time to feel safe nimo karon, Virgo. So kanay healing karon as Cyclone Steady Sat karon. Today, we have a strong desire karon for both tradition and innovation karon, as well as strong desire to act. So man yung adjustment lang, restrict lang, so feel depressed, so you should act on it and try to improve your mood lang. Para sa pinasali mo karon, Virgo, nagkalalabi ko na yung mga highly advantageous karon for making gains. Makuha kag mga ginansya karon adlaw, so accessing favorable economic opportunities karon adlaw. So na yung mga luxury loving karon, nga so practical sa mga astral karon adlaw. So it will make you a practical and pragmatic karon, og siyempre ma-improve imong frame of mind kasi para walay problema sa imong financial. Wabong ka mga Virgo. Uy, Libra. Murag maayo ni kang Libra karon. Ako nang maayo ni ba. Uy, Libra karon develop ka na kay mga natural karon, natural obstinacy karon. No. Og siyempre lethargy. Letter G. What? After sa letter F, letter G. So you'll keep contemplating ng things even if you know that it's not the best interest lang. Para walay ko na. So strong desire karon to obtain all the answers you've been looking for you without waiting. Wow, bongga. Sa imong gumag kanon Libra kanon. Imo manotice kanon na yung mga recent improvement karon you made sa imong relasyon kanon lawa are paying off effectively karon adlaw. So ang imong relasyon karon, your relationship mode karon has substantially improved. So ikaw yung partner karon appear to be happier than before. Wow. Sa imong career naman mo karon. Tackle obstacles karon along the way so that you can position yourself as a leader in your department karon adlaw, Libra. So your proclivity karon for ignoring work may raise your workload and mental stress. So murag dili maayo imong karakter man magkaron. Plus imong palawas kada day say you have to overhaul of your health and fitness karon adlaw, Libra. So today is likely to be the first day when you exercise or physical activity lang routine for you. So experience karon a burst and motivation to prioritize your health. Wabong kasi mo pinasal karon. Today is a particularly fantastic day for business. Ganun alaw, Libra. Una kay business. So na yung mga sales ganun that will keep on your feet all day. So be glad of this day lang or productivity. So na yung mga financial gain, no matter how difficult the times present it way. Wow, bungga. So wala po. Mga kabalod so kung anindot kay ano man. Basta lang, no, di ba? Wait, Scorpio, magmayo gyapon, mayo yang murag maayo imong kapalaran karon Scorpio. Sigurado ba kayo? Sigurado good. Tama ita ko sa Siyempre, Siyempre, maayo din. Kanang alawan ka ng Scorpio na yung time. The time has arrived karon for you to concentrate on your personal life karon Scorpio. Kaya mo ginawa, your life has undoubtedly seen its ups and downs. So it's been especially full of new and strong feelings in the last few months. So imong ma-achieve karon, imong magustos kinabuhi, you achieve your goals. If you are diligent in maintaining your chosen state of mind and course of action. Wow, bongga. Para sa imong gugmakaron. If you love lately, spend a lot of time with your love interest doing karon all kinds of things together karon. The present astral karon energy may signal nga it would be beneficial sa inyong duha. O to spend some time alone. So you can replenish karon your batteries and reconnect your deepest needs and emotions. Good luck. Ano siya? Lindot ka. Para sa imong karakter man mo karon, just because you are unsure, di ka sure, kaya unsure, di ba? About sa imong future doesn't mean that you should be afraid. Anak niya. Ayaw, Jud. Kaya ikaw, your indecision karon over how you proceed. Ayaw to proceed may cripple you. Patay ka. So remember to act from faith rather than fear. Wow, ginawa ko ito na. Kaya you'll be guided, di ba? Sa imong karatrabaho. You'll be guided down the path to success in this manner. Para sa imong panglawas sa mga karon, you want to bring out the best of yourselves karon, Scorpio, ha? So you open terrified karon for your inner selves karon. Anxiety, concern, nervous weariness, may kahadlok, fear, restlessness, and hyperactivity karon.
maunay mag-hurdle kanimo in your path kanong adlaw. So flower essence lang. Oh, wow, flower kabaho sa flower no can aid na nimo in kalma-kalma lang. O kalma-kalma, calming these traits lang kini mga restlessness, anxiety, concern. So baho lang sa bulak lang jud na. The flower essence lang maka-aid na makalma ang imong kinabuhi. Wow, bongga. Oh, morning glory. Oh, lavender fields. Wow, murag mo teleserye lavender no. Blackberry, chestnut. O ma'am na imong consult yung karon. Wow. Kuliret, kamahal po ning ipang tuon ni bulang kristal oy. Magyaw-yaw si Scorpio ni kay mahal maning mga blackberry, mga morning glory. Kamahal man white chestnut. Pwede coconut na lang. Bitaw. Kini mga essence karon can be found in the local health food store lang. O imo nang ipor. Wow, bongga no? Para sa mo pinasyal karon, you can use your knowledge to earn money and provide consultation karon to others karon, Scorpio. So na yung mga tension karon may arise between your downtime and your public image lang. So activity in your house or travel are higher and higher study price that you have considered whether your talent could be improved. So karon what is your time to monetize your talent? And do what you love, Scorpio. So naman na atong second set sa itong panagandang adlaw. Si Aris na siya sa second. Si Aris na siya. Si Leo, Virgo, si Libra, si Scorpio. Ang ikadawang set nga mapas mo. Nga naman sila ang unang nito. Oh, di ba? Oh. Hoy, napalagay yung diri. Oh, di ba? Oh. Sulay gani kong chat. Sulay kong chat ninyo, di ba? Mura po mo naka meta eye. Mita eye. Saan ang mita eye ba? Kanang imong otok, naitaya. Mita eye, naitaya. Di ko ganahan, oy. Kaya magkauyab sa aming meta, yak sa lood. Ay, mabuag ko ba yun? Hala, ako naman ng ilang may manang love you. Kaya alas 11 ka dali na basta sa paglupan ni maning oras. Tsagit na ko mga anak. Siyempre ko Diyos. Ay siyang tantan. Regine. Marino News FM. Sisi na. Nagdali ka, Ben. Ano, bunganga ka dyan? Nagdali kong technician. Grabe yung galing mo ba? Ayaw kag dadali, Ben, kay offline ang DBP. Hoy, joke lang na sa Hello my friends from DBP. Salamat to kaog sa video. Salamat ka namina sila karon. Salamat to kayo. Thank you for banking with us and we can find ways. Labi na sa mong horoscope na pas mo to. Oy na nagano lami nito kayo paniudto na ay jo magpalipas so kaon na labi ng mga barbero mga tagribano sa mga ano labi na mga driver na ejo pagutom tubig alam pinagportante labi na sa store number 13 da mga Enriquez family da na bukod Diyos lami jo kayo da sa First Market no og siyempre da sa Hamja itiri ka naminaw dila sa First Market no mothers tayo sa itong sundan niya. Di ba? No? Oy, mapili na si Toy, David Pyra, o kay Regan. Kay Regan, nga sa hyper, sa di pwede ang mga uwilik, kaon ka pong lechon. Wala, joke lang. Press lechon, tilawi lang. Dahil lang 0936404314. Og Barcode Grill and Restaurant dali ang 0905-329-975. Wow. No. Oy, pag-amping mo ha. Oy, mga guys. Di ba? Amping tang tanan, guys. Katong wala amping eh.
Hala, sugatan ninyong bagyo. Oh, siyempre, ana. O, diba? Ano itong third set sa itong palagaraman dawa? Happy lang, Jodo. Hello! Good morning, my buntag day. Oh, Dr. Jaime Jalon, Dr. Melabel Nazario, good morning. Oh, Chana Escala, diya sa Southern City Colleges, mga halon family sa Puti, happy morning. Ilabi na ang mga walang yampi. Joke lang. Murag mo palit ang kong bag-o nga wig kay mo nagumot naman ng wig. Awam ni di ba? Ay, ginawa ko. Aroy! Agay! Agoy, ano sa kinaboy, Hoy, ginawa ko Secretarios. Even though you should be careful kalong with your money, karon Secretarios, ha? Be careful with your money karon. Kung you have a habit ka na overspending karon, batay-batay ka. Ay, ingat-ingat lang, Joe. Para sa imong gugma karon, Bata sa imong gugma karon, Secretarios, na yung mga enerhiya karon Secretarios nga mag-lead you, may lead you to be unduly negative karon about sa imong current relationship karon adlaw. If you have been hunting for a perfect love karon and haven't found it yet, so you could start believe that it's hopeless. Kay pahulay na lang. Para sa imong karon mo karon. Karon kadawa no, you put finishing touches karon sa imong trabaho karon Secretarios. So nakay-tani sa karon to become sloppy as well as the day progress karon. So instead, it's critical for you that you tie up any loose ends karon and go above and beyond to impress those around you. Sa imo nga, sa imong palawas sa karon, keeping a dream journal karon is advised during this tough time nimo karon, ha. So never know knowing what wants to give you strength karon, but always simple karon. Knowing what you need is your best method karon to find out what you want. Wow, bungga. So you need nutritious root vegetables in your diet. Diba? Your desire becomes more doable karon. Wow, bungga. Para sa imong pinansa karon adlaw. You're dealing with a one of a kind predicament karon involving sa imong utang, involving debt and other people's money. So although part of you wants to make a greater progress sa imong mga bayronon, other part may be preventing you from doing so. Ay utang kay para wala problema. Pero og mamugos. Sige, utang na lang. Hoy, ganun Capricorn. You take pride in the ability mo Capricorn to keep it all together karon to dawa. Noy, ngay magnocho kani mong asa karon collides with your rolling planet. Wow. So let your mask slip away. Wow, bungga. So the line is likely to aid in the discharge of any bottled up emotions karon particularly sa those related to money or self-worth nanto ka Capricorn. Para sa imong magkaroon. Any stumbling blocks sa imong relasyon karon tumbling ni gato. Pero roll ni gato wala lain daw stumbling lain daw. So any stumbling blocks karon sa imong relasyon karon will vanish. Mawala na kanang mga kuan karon today as you and your spouse will work together to overcome them. Wa bungga. Para sa imong karon adlaw no Capricorn imong ma-realize that you need to advise of a specialist karon in your field karon. So kung dili ka sure ka if you are unsure ka about your career options, it's best to seek professional counsel lang. Para sa imong palawas sa imong karon Capricorn. To keep yourself happy lang, so you need to put up some work lang jud. So make sure nga don't put yourself under any undue stress lang. So you want to keep a positive attitude in life para walay problema sa imong panglawas. Para sa imong pinansa karon Capricorn. Kanang imong sharp mental faculties karon man mag-aid nimo in a properly planning on your undertakings lang. You have a number of fantastic ideas karon at work, Capricorn, and you should carefully analyze diba, whether any risk investment opportunities are worth risking the money would have to invest. Bantay-bantay lang, Jod. Aquarius. Uy, Aquarius! Dapat ka nang alaway mo nung gamiton imong skills karon, imong ability karon. Ano imong advantage karon? Because the cosmos karon is turning up the volume karon on your imagination. Wow, bongga. So it's ideal karon for putting the creative energy to good use lang. Para sa imong gugma karon, Aquarius. So instead of mga traditional traits karon or present karon,
try some novel ways na lang para convey your love today. So, mag-create ka ng your own poetry, no? Oh, poetry. Oh, sa lubot na kay poet man, poetry. Katulo. Imong dagpiyon imong lubot katulo kay poetry man. Oh. And send it to your loved one. Or you could express your love in their love language lang. Pero sa imong karoon naman karoon. Mana di binabatan discipline and hard effort lang jud are your strong suits kanong adlaw. Especially if you're feeling down kanong adlaw, Aquarius, about sa imong profession karon. Hard work, na lang, always pays off lang. And if it doesn't, only because something greater has manifested lang. Wow! Para sa imong palawas mo karon, it is vital to plan your food such as a way mabatay mong food, ha? Your immunity is improved and boosted lang. So you are sensitive to diseases karon alawa. So you'll be exposed to allergy o mga allergens karon, and settings will not able to avoid them. Wow, bungga. So dapat, ha, Aquarius, to safeguard your health, make sure lang you eat a well-balanced diet with rich in vitamins. Wow! Para sa mga pinasal karon, today is a good day to start thinking about your financial future karon, Aquarius. So take out your budget lang and start mapping your goals and desires para walay problema sa imong financial. Wow, bungga man, nindot man guys. Salamat! Bulang kristal. Uy, Pisces. So the next few weeks, Pisces, no? Will full of changes na makasama karon sa imong personal life karon. So imong dasong will change over time. You enjoy pleasant relationship with your friends, but you must keep your strong personal in check and allow others to express themselves. So make your vigilance lang, Pisces. Para sa imong gugma karon, perhaps you and your partner karon lack of vision. Kulang sa mananaw sa inyong emotional na kay emotional problem karon lawa. So the can as a configuration suggest that you are finding it more difficult to communicate in general. General Milling Corporation as a result of a barrier na nag-appear to have a form between you. Sa imong karon naman karon, Pisces. Ay, listen to kayo, it will be difficult for you to concentrate on your work karon adlaw, Pisces. Your thoughts are probably scattered. Wow, asa ka na karon. So if you force yourself to finish anything large, you will become frustrated lang. Because you are bitten off more than you can chew. Wow, bongga. Para sa imong palawas mo karon, Pisces. Wala ka ka-observe ka how well-intended intentions can sometimes backfire karon. So the approach, not the aim. It's frequently at fault. So at the same time, a good help. If you desire to change your path, keep in mind to change a difficult everyone. Ay lang liso-liso lang. Diba? Don't be harsher with yourself than you would be with a close friend. Diba? Habit lang, sumudipay. Para sa imong financial karon, if you want a quick money karon sa stock market karon, don't be hasty with your investment. Ayun lang pa, dadali. Para ko. During the second half of the day, be eager to expand your horizons or to increase your earnings lang. Earnings! Imong dunggan mo tubo, earnings. So don't make any financial decision karon purely on your guts. Diba? Especially in the evening, ayaw yung Pisces. So manaman na itong kapalana karong adlaw, atong kapalana diyan sa tambal. O di siya pwedeng gamit ang tambal sa mga klase ng sakit. The doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transactions. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, Regine, pas mo ka ganyod. Ay, mabuang ko ba yun na nasa, Napo dito, baka dito ni sa, ingat-ingat na sa Bagyo, ha? Kaya, kinuko, nagsusunod, kinuko. Si Nini, siya alphabetical mo ng Bagyo go, di ba? Napatinitig. Maulang man ang Bagyo, sila doon, mulangkat sa mong atop. Maulaw ng Bagyo, mulangkat sa lang atop. Bantay ka ro, mahugo ba dyan? Bantay ka, tol. Bantay ka. Samta nang-aon na ito. Mga suki na samta nang-aon, ha? Enjoy eating lang while listening sa mga ninot ng musika diri sa Marino News FM. Nangaon ako mga anak, share ko Diyos, ay siyang tantan. Kailan at kiki, siyagit na. Regine! Marino News FM. Hala, oy, amazing!
Ito ang Tunog Marino. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Just bounce to this. Wow! O, di ba, wow? Wag kalami. O, di ba, wow? Merry Christmas ulo ka. Ang ulo, o. Ay, nasa ka na. Tatanaw ko sa kong likod ba? Ay, wala di ay. Joke lang. Happy lang. Kailangan ko Christmas naman di ay na siya. Ay, wow! O, nangaon na. Talagong ngita. Talagong ngita yung taon. Mga igsuon. Pala di matukan. Inog tubig yung taon, no? O, siyempre, ayaw kalimot na. After sa kong programa, siyempre, Top 20 at 12. O, diba, wow. O, siyempre, alauna. Harto with Papa Joms. Wow, diba? Rak-rakan sa Marino. O, diba, o. Oh, tinod. Diya ako rin ko. Social ko gisuot, no? Diba? Ay, kabalaka, 50 lang ning. Gara po na. Sigurado ba kayo? Check connected ba? Happy lang, o, diba? Dali, ugma. Wednesday na po. Hoy, mga ginawa ko pagkanito. Pagkanito sa itong kinabuhi. No, dali, nakanguna. Hindi ka man, 2025 na. 2025, 2026 na po. Ginawa ko. Ay! Ang kumayot ko na sa oding ko. Mga tsunay pinako. Atong hiring karon. Na, kato na kadaog gapon, swerte mo, katong wala, o di malas. O katong wala, job, sa kusang taya, wala to kadaog, pass mo. Ang sirba, atong hiring. O, di ba, wow, nasa, wow, 313 o 736. Wow! Congratulations! Kamu na iba naman wala na si Bel. Kalimutan, top 2012. Alaw na heart Papa Choms, di ba? Tapos, ang kulbay pardo. Salamat na rin! Sabi manamit po ang bayot ang sabaas kang ina, no? Tipagitig sa kawanangan. Wala yung Bisaya, the one. Salamat sa among broadcast operation supervisor. What is Mr. Tasor? Lag-out din minsan. Sige na po. Siyempre, ang among station manager, walain ang matutugyan, buotan. Matinabango wala si Dr. Rena Rentida. Hi! Siyempre, among broadcast technician, walain si Mr. Ruben Cute Pahado. So, manita sa baas kanina, no? Masagin po, si Landong Bisaya, the one, di ba, O, di ba, sa kong programa kapukan, so dili malabuan ang gitik-gitik pasiaw ni Lando Bisaya. Diretso na sa sikat. Magkakusog na estasyon ka na panahon na. Why line? 106.7 Marino News FM. God bless us all. Stay healthy lang. Mwah, mwah, chup, chup.